Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чехословакия проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более... Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Zelensky yicaye muri F16 ahangaha ni muri Denmark, ari kumwe na ministre wa Denmark, ari kumubwira ati ngwino wicaremo wumva ukuntu bimeze. Muramubona Zelensky yicaye muri F16, wazayiguha ukayigurutsa ku rugamba, pana ibyo kwifotoza. Ibyo ngibyo ni filime, ntago tukiri muri filime petit, ntago tukiri muri filime. Ibintu byabaye nyabyo. Rero uyu Zelensky nkuko mubibona yishimye nk'akana gato nyuma yo kwicara muri F16. Reka tubiganireho n'ibindi biri kuba muri iyi ntambara, tubiganireho hano muri podcast. Yes, rero nkuko mubizi F16 zabaye indirimbo yagiye izana amakuru atandukanye. Umunsi akavugwa ibi, ejo akavugwa ibi. Ukraine yemerewe F16 kera, ariko ntihigeze hashyirwaho amatariki izazihabwaho. Ibyo rero bikaba byarakomeje gutuma abanya-Ukraine bapfira ku rugamba, kubera bari gukora urugamba rwo ku butaka gusa, nta ntwaro zo mu kirere bafite. Rero Zelensky we yizeye ko nibabona F16 ibintu bizahinduka, nkuko mubona ari guseka aho ngaho. Ariko ibi byose birimo amacenga y'abanyaburayi ateye ubwoba. Reka tuyaganireho hano. Icenga rya mbere murabizi, Ukraine yemerewe F16 42. Oya 61. Poland ikaba yaremeye gutanga 42. Denmark yemera gutanga 12. Izi ndege zose ziziye rimwe zikagera muri Ukraine, nanjye ndumva hari akantu zakora akantu ka meme. Ariko se zizazira rimwe? Ko ari cyo kintu kijya kinsetsa n'uyu Zelensky. Nareba ukuntu arimo kwisetsa nkagira ngo nta detail nitwe tuba tuzizi turi hano, wowe ntazuzi. Reka mbabwire ukuntu izi F16 zizagera muri Ukraine. Nanjye nkibibona nkabona 61 totali, indege 61 nabonaga ari nyinshi kuko zihagurukiye rimwe zikagira gute, zishobora gukora akazi kabisa. Zakora akazi. Ziramutse zisanze abanya-Ukraine bagifite udufaru, bagifite akabaraga ko kwikusanya ku butaka, zakora akazi. Ariko ntabwo zizazira rimwe. Aba banyaburayi narababwiye ntago bashaka intsinzi ya Ukraine ku Burusiya. Nta gihugu cya nucleaire kijya gitsindwa intambara. Izi ndege ntago zizazira rimwe. Nabyo nabibonye nyuma, ariko nabonye Zelensky yakomeje guserebra, yishimira ko yayicayemo, yishimira ko enfin noneho amatariki zizagera muri Ukraine bayamubwiye. Ariko none naje gukurikirana avuga se 61 zose zizagera muri Ukraine icyarimwe, kuko nandi kwibaza nizihagera zizaparika hehe. Murabizi nkunda kubibabaza hano muri podcast. Ukuntu rero izi ndege zizaza, namwe mumbwire ubugambanyi bw'abanyaburayi ku banya-Ukraine. Mu kwa mbere hazaza 6. Indege 6 zizakora iki? Kwiz'Abarusiya zigihari zose. Izi ndege kandi mugomba kumenya ko ntizemerewe kurenga umupaka w'Uburusiya, ni ukurwanira muri Ukraine indani. Na amategeko Ukraine ifite itagomba kurengaho. None babahaye 6 zizaza mu kwa mbere. Wenda okay. Muri ibyo 2023 hazaza izindi ndege 8 zisanga za zindi 12. By'amahirwe wenda zishobora kuzaza ziriya 6 zabanze zitarasengwa, kandi murabizi ntibizashoboka. Nuvuga ngo izo 8 zizaza zire 6 zaragabanutse muri 2023. Ubwo 6 ni mu kwa mbere, 8 nta kwezi bashyizeho, bavuze ko ari muri 2023. Nuvuga ngo ni muri uyu mwaka. Yego, ni muri uyu mwaka wana. Nuvuga ngo 8 ni muri uyu mwaka. Noneho mu kwa mbere hakazaza 6 nibyo.
ibi bintu birasekeje njyewe biri no kunshanga kubibona kubera ko nta naho bitandukaniye dayeri urumva 8 ziraza muri uyu mwaka ubwo ni mu mpera z'uyu mwaka kuko abapilote ntibaratangira kwiga ibyo byo bishobora no kudashoboka ni nayo mpamvu nandi kumva muri uyu mwaka bidashoboka noneho hakabaho 6 zizaza mu kwa mbere k'umwaka utaha muri uwo mwaka utaha hazaza izindi 5 muri 2004 hazaza izindi 5 izindi zizaza 2025 ni ikintu kibabaje cyane ariko nanone kikagusetsa urebye ukuntu uyu Zelensky arimo gucelebratinga ko yazihawe we n'umuntu wikinira filime tu yabona ikintu avuga F16 nazibonye zingahe se sha zingahe 6 se 8 zirakora iki niyo bakwereza izingizi zizaza kugeza muri 2024 zire 6 kongeraho 8 ni 14 kongeraho 5 ni 19 indege 19 nagatonyanga mu nyanja imbere y'umurusiya urumva izo nizo ziteganyijwe kugera na 2024 yose nuvuga ngo izindi zizaza 2025 ikindi kandi kigoye muri ibi bintu nuko izi ndege ntago zigenda zonyine izi ndege zijyana n'ibintu byinshi cyane bijyanye n'ikoranabuhanga ryazo harimo aho bazisanira niba nabyita amagaraje pièces de rechange ibintu byinshi kuko nabonaga abagenerali ngewe nsigaye mbona nta n'ubumenyi bafite wagira ngo ntabwo bizi by'igisirikari barimo kubivuga nukuvuga ngo ni ibintu bizagorana cyane kugira ngo bagere kuri uriya mubare wa F16 61 neto yabemereye ntibishoboka nka Sweden yamaze kubakurizaho ko itazabahereza indege zayo ko indege zayo ziri mu kazi ntabwo izaziba icyo nacyo ni ikindi kibazo cyiyongeraho ibi rero tuzakomeza tubirebere hamwe kuko ubundi se zizaza intambara igeze ejo bundi twavugaga intambara ikomeye cyane iri kubera muri Kupiansk ubu ngubu ingabo z'abarusiya zigezaho bita Sinkovka niba ushobora kubireba no ku ikarita Sinkovka ushobora kuyibona ahangaha niho ingabo z'abarusiya zigeze bivuze ngo Kharkiv very soon irafatwa noneho abarusiya bakomeze ku expandinga no mu bindi bice kuko no muri izo line zo hepfo nko twabiboneye hamwe ejo zimaze gucika intege rero izi ndege niba zizaza urugamba rugeze he niba zizaza zirwana intambara ituruka ku mupaka wa Polonye kuko ndakeka ariho Ukraine izabigeze n'ingabo zayo ubwo nuko uzatangira contre-offensive ihereye ku mupaka wa Polonye yinjira muri Ukraine itangira intambara bushyashya nge niko mbyumva neza ibintu bizaza mu mwaka utaha aya mezi asigaye tugiye kujya mu bukonje bigiye kugendera gute abanya-Ukraine hagati aho niko twabonye ejo bundi mu minsi 2 ishize Vladimir Putin yasuye headquarter y'ingabo ze aho yakiriwe na Gerasimov ahangaha ni hafi y'umupaka wa Ukraine baganira ku bintu byose by'urugamba baganira ku bisabwa ku rugamba atanga amabwiriza ye kuri ba commanders be aha Rostov murabyibuka niho hahandi Prigozhin yigaragambirizaga niho ibiro bya Gerasimov biri niho headquarters z'ingabo z'igisirikare z'abarusiya iba ahangaha rero Vladimir Putin akaba yarabonanye na commanders b'ingabo ze akabaha amabwiriza akababwira ibyo uburusiya bushyize imbere kuri iyi nshuro kuko bakomeje kumererwa nabi n'utu drone tw'abanya-Ukraine tukomeje kubuza abarusiya gusinzira muri Moscow tuza tumeze nka wa mubu urabona iyo umenyereye gushyiraho wa muti w'imibu cyangwa umenyereye kuryama mu nzitiramibu ijoro rya mbere uryama utayirimo ujya wumva imibu ukuntu ideranja ni gutyo bimeze ku munsi w'ejo bahanuye utundi tudrone 2 twageze mu nkengero za Moscow gusa ibingibi nkaba numva ko Putin agomba kubifatira icyemezo ni nacyo n'abarusiya benshi batangiye gusaba Vladimir Putin baramusaba ko ibi bintu yabifatira icyemezo ibi bintu byo kuvuga ngo utu drone abanya-Ukraine bagomba guhabwa gasopo ku buryo mbere yo guhagurutsa utu drone bazajya batekereza
kabiri cyangwa gatatu. Ibisinjye bivuze ni ibinyamakuru n'amatelegrame y'abarusiya bakurikirana intambara. Nicyo kintu kuri uyu munsi bari gusaba umugaba mukuru w'ingabo z'abarusiya cyangwa se perezida wabo Vladimir Putin. Rero muri iyo nama yabereye muri Rostov tuzareba icyavuyemo dukurikije iko bigiye kugenda ku mirongo y'urugamba. Ikindi kandi ku munsi w'ejo niba atari ejo bundi nababajije nti Prigozhin arihe? Prigozhin arihe? Работает. Температура плюс 50. Все как мы любим. В Чехословакии проводят РПД. Mwagiye munsubiza bamwe mukambwira muti aracyari muri gahunda zifitiye Uburusiya inyungu, abandi bakambwira ibintu bitandukanye, bati ntabwo ashobora gushwana na Putin, na gakino bari barimo. Ngewe nibazaga ku gakino naka, namwe nkababaza ngo munsobanurire. Gusa Prigozhin yaje muri Afrika nkuko mwabivuze, ntago mwabeshye, ari mu nyungu z'Abarusiya. Hano baravuga ngo the first video with Yevgeny Prigozhin appeared. Yagaragaye nyuma yo kudafata video. Slay soldier, slay boss. Wingu yakunda video, akunda ifoto nk'amaslay. Yagarutse Yevgeny Prigozhin yavuze ati we are walking temperature 50 degrees, everything we love. The Wagner Group conduct reconnaissance and such activities make Russia even greater on all continents and Africa even more free. Justice and happiness for the African people. Nightmare for ISIS. Al-Qaeda murapfuye naje muri Afrika. And other terrorists. Avuze ati iyo mitwe yose y'abayislamiste y'abaterabwoba mufite ibibazo bikomeye kuko ndimanukiye. We hire real heroes and continue to fulfill the task that were set and to which we made a promise that we could handle it, Prigozhin said in a video. Yevgeny Prigozhin rero nari nababajije ngo arihe ko amaze igihe nta video, amaze igihe nta audio. Nanjye naribazaga se Slay Boss cyangwa se Slay Soldier yagiye hehe ko nta gafoto, ko nta ka video, ko adaheruka gutwika. Yatwitse rero ku munsi w'ejo, yasohoye video avuga ati Afrika ndaje, AS mufite ibibazo, Al-Qaeda mufite ibibazo, Boko Haram mufite ibibazo, ndiyiziye. Nkuko nabibabwiye rero, iyi Wagner Group ikomeje gufasha ibi bihugu byo muri Afrika birimo kurwana no kwibohora ingoyi y'abakoloni, birimo kurwana no kwigenga ku bukungu bwabyo. Ibyo rero bikaba ari intambara itoroshye kubera ko irimo Ubufaransa bw'ubujura, Ikiganiro twakoze kuri ikiganiro cyanditseho ngo amabanga yose hanze, ibintu birimo byambabaje, amabanga ari hagati y'Abafaransa n'ibi bihugu byambabaje, ari nk'abandi no gusenga ngo ibi byose birangire, Afrika yigenge. Rero Prigozhin muri Afrika akaba yahageze. Tuzakomeza turebere hamwe. Nari mbabwiye kuri Kupianski, ingabo z'Uburusiya zigeze Sinkovka. Ikindi kandi wamenya nuko mu nyanja y'umukara abanya-Ukraine bakomeje gukoresha ututwato twabo twa reconnaissance. Ministeri y'ingabo z'Uburusiya iratangaza ko ku munsi w'ejo yasenyemo 2. Ikindi kandi nuko amabombe ntabwo ahagarara muri Odessa n'inkengero zayo. Aho ngaho hose Umurusiya aracyarimo guklininga mbere yuko batangira urugendo ruganayo. Narabibabwiye yuko ibitero bigana muri Odessa bigomba gutangizwa vuba cyane. Ikindi kandi wamenya nuko iyi Ukraine nyuma yuko Abarusiya bavuye muri diru y'ibinyampeke, Zelensky akomeje gusabiriza cyangwa se kwinginga amahanga ngo bamufashe gukora koridoro yo kurinda ibi binyampeke biva muri Ukraine. Ibi rero Zelensky narabibabwiye ko Zelensky igihe cyose ni umuntu ushaka gupushinga neto mu bibazo n'Uburusiya direct, ariko nabo barabizi aho ibyo bibazo bishobora guturuka. Ibyo bintu ntibashobora kubimwemera kubera ko koridoro yose bakorera amato ava muri Odessa atwaye ibinyampeke, ni ukuvuga ngo
abazakora iyo koridoro bazaba biteguye guhangana n'umurusiya igihe cyose yagaba ibitero kuri ayo mato. Byaba bivuga iki? Uwo muntu yaba agiye mu ntambara iri direct n'abarusiya. Ibyo birashoboka, nuko uzabireba. Gusa bose bari kumutera utwatsi. Nta muntu uri tayari kuba yakwishyira mu bibazo n'abarusiya uyu munsi. Rero Putin akomeza atsinda igitutu tumaze iminsi tuganiraho ku banya-Ukraine cyo kujya mu mishyikirano kirakomeje. Iyi ntambara yaranze, target yari kunyura muri Melitopol nk'uko twabibonye mu kiganiro cyashize byaranze. Ubu ngubu F-16 twari turi kuvuga ngo zahindura akantu uko tubibonye n'uburyo zizazamo. Namwe murabibona ko ntacyo zije guhindura, nta kintu zishobora guhindura. Nabonye abafaransa ba propagandiste bavuga ngo Ukraine ngo bientôt la reine du ciel. Ukraine bientôt la reine du ciel, nko kuvuga ngo Ukraine vuba irabibahaye umwami w'ikirere gutesesha. F-16 umunani zizaza uyu mwaka, 6 z'umwaka utaha. Bongereho na ziriya zindi 5, ubwo ni 11. Ukraine uracyakubitwa igihe cyose. Kuleba, Zelensky, Zaluzhny mudashyize baro hasi ngo murebe ni gute mwatabara igisigaye cya Ukraine. Igisigaye cya Ukraine. Ngiye nababwiye vuba izo ndege zizaza zibasanga ku mupaka wa Polonye. Nimutinda kujya mu biganiro, izo ndege zizaza zibasanga ku mupaka wa Polonye. Turebe noneho ko muzajya muzihagurutsa muvuye muri Polonye. Bizaba bitagishobotse, Uburusiya buzashyiraho leta yabwo aho ngaho muri Ukraine. Nuvuga ngo abanyamerika bashaka intsinzi ya Ukraine n'abanyaburayi, izi ndege 61 nubwo atari izo waha umuntu wifuriza gutsinda umurusiya, wagombye kuba uhagurutsa byibura muri za magana. Izi ndege nubwo zitazazira rimwe, niyo wazoherereza rimwe nta kintu uzazamara. Noneho n'igihe kirimo hagati y'igihe zizaza intambara igeze hehe. Mumbwire namwe muri komenti niba muri kubona hari icyo zizahindura, niba muri kubona hari icyo izi ndege zahindura. Ngewe ku ruhande rwanjye ndabona nta kintu izi ndege zishobora guhindura ku rugamba. Ibintu birakomeza uko bimeze. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka Podcast. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чехословакия проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более...